अहानबोयना ngasi JNIMS ta nongmei panbadagi nipansuba AR na purakhiba Myanmar macha Khonantum sei 23rdNov.Nungdang-Ngasi JNIMS ta laikatnaraba matung ka hena sokpana marmoiraga laikhidre haidi Myanmar nova update ngamina sai na channel sugi mekedigi mangi mafamda thamjari ngasi phongkhiba tongan ba Manipuri se phongsinga masum thokhiba thawdo wathok singdagi maruibi ipau sing myamna thamjagi ahanbar ining thau kul chandra drama gi premier sopang tokre Manipur gi apunbagi saktam sing narak pasing compromise tawroi se minister gi artist sing gi tengbang CMAT gi makhada Rupa Mahal theater na puthokpa ining thau kul chandra drama gi premier sopang tokre Thauramadu saruk gyaki bas minister en berena Manipur hausik thokliba tangdu laita daba phiba mamadi sing narak liba singi matangda marik sumbu wafam sing phongdok laduna hai Manipur gi tungi marai ba amadi lamdam sigi apun bagi saktam sing narak ba sing compromise tawrai state asi bungak senro thamgani haki Thauramadu go mari lainana makna makhatan hai ining thau kul chandra na lamdam sigi da makka thokpaga loinana lawramba thawdang aduna ngasigi mirol amadi tungda lakadaba mirol sing afaba parama tamigani Rupa Mahal theater na puthokliba saniga nifuga taruk suba stage asi singthaningai oiba mani Rupa Mahal theater na puari da lawrakliba thawdang palladuna makhatana haikibada theater asi lupa crore mari sangna semgalagani maduna khunai sida ahongmu purakpa ngamani art and culture amadi sports ki lamda hena phawa thak amada laknabagidam CMAT asi hawdokhibani Masigi iroina lamdam masigi leizaram laba thangta haibasisu hawalakliba mirol singda ningthina khan mamatoktai thangta haiba masana sina miyoi amabu masa mau phana thambadana tana thaksi khaksi ngakpada su asabu mating oigani ngasigi mirol da maraibak nungsiba madi thaksi khaksi walakpa uri mara school chandra na thawlaram thawdang singa dun ithil piduna ma ki wari asibu miyamda khangan ba pami ngasigi drama sina aikhoigi lusingba singna kathokpagi Message amadi piragani madurana tana puwari da khwaidi gi maruiba tangkak ama oiriba sai tere khuntak pa masum Maharaj Gambir Singha Narsinga masum Hira Chandra gi warida yumpham oiba film singsu puthok haning gi apamba phongtokhi ngasi gi thora madura social welfare minister haikam dingo amadi Rupa Mahal theater gi thaupu ba madi artist singsu saruk yakhi ari atopa pawmana combined team na operations atakre Paimol sing the cookie lalobu sing na saramba bunker tare thuwaikre lan gumna paiduna thamnamba lai kya fakale Impal East district yengang popi police station konba sabung ko khunau santi khongpa lamadi Paimol sing area sing the combined team na operations atakre operation adu da Paimol sing the bunker manga amadi santi khongpa da bunker ani thugai duna mangankre thaudo sing ase ayupung mapan ga makhairom tabadagi nungthulpung ama phawba Impal East district police 20 216 Battalion CRPF amadi Samaga Taraka Mapan Battalion Ikoi BSF ki apunba combined team amana yengang popi police station ki manung sana lairiba Gabung ko khunau santi khongpa lamadi thamna popi gi village ka thangnana lairiba Phaibol sing gi area sing the operations ataki operation adu mi pha mi punamadi khusu khulai phaba yaukidi Phaibol sing gi area da kokila lawu sing na saramba bunker manga amadi santi khongbal area na khulnga pa volunteers sing na saramba bunker ani combined team na thugai da mangan krari ngasi sada ki ba operation du Manipur police ki IGP zone 1 Themting asangba Indian army ki brigadier Sandip Kapur amadi ASP Impal East Dr S Ibomsa gi supervision makada district asigi additional ASP ops case heroine MPS na lusing ba team na sadakhibani operation sa thabal loiraba matungna Manipur police ki IGP zone 1 Themting asangba ASP Impal East Dr S Ibomsa amadi Indian Army ki brigadier Sandip Kapur puna phaminaduna area sigi security arrangement gi matana kumna khanani na kiyaki atopa pawmana lan gumna paiduna thamnamba khulai kya fakale security force na ngasi Susampur district yauna tampa ki tuan ba singatane ba pham sing combing operations atakre operation aduda lan sizina ka da khusukulai kya phangmangam kre Susampur district ki L Kanaphai area state police amade central security force ki apun mati mamana operation sa thabda landar sizina ka da khulai kya phangmangam kre operation da phangmangam khra khulai sing adudi magazine jawba 762 mm SLR rifle ani magazine jawba M1 SL rifle ama magazine jawba country made pistol ama SBAL Nongmei ama country made pumpi tare 7.62 mm sniper maru nipan 7.62 M16 maru tara AK47 maru manga
5.56 mm, INS AS maru manga, USA na saba 9 mm pistol maru tara, explosive 16, kantruk kg 4.175 amadi, electric detonator nifugunati famungam kipen hadi, amaram na Susampu district, Haisanglok area da combined team na operations at the magazine yaba carbine ani famungam kip. Kaksing district ki Kaksing Moramba Singol area district asigi police na operations at habada Japan saba 6 round revolver amamadi hand grenade ani famangam kiyari Bisnupur district ki Low Kenel amadi erengbam amadi kaino ani ki marakta combined team na satakibo operation magazine yawba carbine amamadi magazine yawba 9 mm pistol amamadi M16 gi ahangba magazine ama phangmangam kiyari atopa pawamana Mahiroi singna DM University ki administration block solon singkre DM University postgraduate ki form fill up ki mamal hengadpa madi exam conduct tawbada bias oiba mota tawnaba notice thokliba sigi mayokta DM University da postgraduate tamliba Mahiroi singna University sigi administrative block ki office solon singkre Mahiroi singna University sigi administrative block mamang da sangsin ki ba khongjanga mari lainana DM University da PG secondary semester tamlibi Mahiroi selin hai atuba matamda anauba form fill up ki mamal gi notification thoktriba phawba madi Mahiroi singna thangaliba complaint asigi responsibility lobungamba authority thulaktriba phawba administrative block asi solo lagane hari magna hai mamangi semester da form fill up ki mamal asi practical yaudana lupa lising amaga samoy bene du handa ki semester sida practical yauraga asoba senpa moina palising ani ge sani rom lauriba si karigino athubu matamda anauba form fill up ki red notice thokadabane haina ngarang exam controller ga unaduna wari sabata natana numit humni matam thana khibani adumapo anauba notification tholakpa gi mohota mari subu semester gi form fill up ki notification amuk tholakpa sina mahiroi singi kari su khandi haiba tapani ngarang controller ga unaraga wari sarubaduda examination controller na mahakti regular oibanati haibana singba excuse thiba wafam kya phongdokpa sisu laibak thibani maduda sunatana controller na irang laitre duna hanagum form fill up ki mamal lawragani haina phongdokpa sina irang na awaba mayuk na halingai sera sida mahiroi singna penaba fawale Imphal manung da irang laitraga Manipur santi hanjilakle hairaga di karigi namak examination asi bias leiba mong na tuan maphamda than ga dori bano haina hangladuna ngasi asi a block to Mahiroi singna laktuna wari sanana bohona ba matamda Mahiroi singi responsibility lobungamba authority amada amata thulaktaba controller masana working days ta suti logduna hekta laktaba madi phone off thamjinba spendi maramsina Mahiroi singi responsibility lobungamba regular register examination controller deputy controller lobiyu amadi examination form fill up ki anauba red notification topiyu kariguma notification thokta natragana responsibility loba ngamba authority thulaktriba phaw a block thonglon gane ki atopa paw madana Prime Minister Modi na cricket match yengbadi ngami hingsa mayuk ngariba Manipur satpadi ngamdri Priyanka Prime Minister Narendra Modi yasi cricket match ki live telecast yengnaba matamdi marangkaina kaithui eduga Thatar mapung pharakadoraba Manipur gi hingsa gi irang laksinana Imphal satpadi tawdi haina Congress ki General Secretary Priyanka Gandhi Badrana akan mamongna saithakre Saliba thasu ki kunga mangar assembly mikal pangthokadoriba Rajasthan ki Joypur district manung sana lairiba Sahapura da pangthokpa mikal gi rally amada wangang mada Priyanka Gandhi na wapam si phongdokladuna hai Prime Minister Modi na masamak fakir amani haina claim tawjari adu oirabadi mahaki laingak matam sita BJP na karigidama khwaidigi ina khunba political party am oiraklibano handak pangthokiba cricket world cup leba sigi thauna faraba sanaroi singna kana hona zabadagi final yona sanglakmangki Prime Minister Modi na cricket match sanaphamda thongki nakala maromna asawa crisis mayung nariba Manipur da mahangna nongphadok situn hausuk Manipur thokliba mihat mipun amasum akanba hingsa sigi waroisin purakna ba honaramnabadi Nation asigi miyamna sakthok saba masu mahakpu ikai khumnaba ulamgadabane ki Priyanka Gandhi na Congress ki Manish Yadav amasum Indras Gujar gi mikal gi rally da candidate ani isu sawatuna wangang khibani hawkiba numaizu numita Ahmedabad sanakiba nupagi cricket world cup final match ado Prime Minister Narendra Modi na satuna yengki cricket inna sanakiba final match ado da India na wicket taruk tubadagi maithi hawki
टूर्नामेंट अदुदा मथंग मथंग माइथीबा मत याउदना माइ पाकना संगसिलखिबा युम्बुगी टीम अदु ऑस्ट्रेलियाना ओवर 94 दा रन 94 तनखलगा इंडियाबु माइथीबा पिरमखिबने हाइदि अतोप पावमना रिम्स डायरेक्टर की युमदा बॉम थमजिलंबबु यानिंगदबु उत्तुना वकत मिफम सदखरे नवेंबर 10 रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स डायरेक्टर गुरु अरिबम सुनील कुमार शर्मा की युमगी थोंगाल बॉम थमलंबदु यानिंगदबु फोंदोक्तुना ऑल थोंबुथोंग अपुनब मैरा पाइबिलुमना थोंबुथोंग मखोन वकत मिफम सदखरे बॉम लंगसिंगबगी यानिंगदबु फोंदोकपु वकत मिफम अदुर सरुक याकिबु ऑल थोंबुथोंग अपुनब मैरा पाइबिलुप की मेंबर गुरु अरिबम दनप्रिया नाहाय सुनील मसामा की युमद लैब नते क्वार्टर लैखिबनी मसानुपी खक मयुमद लैब असिदा बॉम थमजिंदुना मिसम मियाम अकी अखंग पोवनबसी यानिंगदे हौजु मणिपुर हौखिबा मे अहुमदगी कुकी नर्को टेररिस्ट न सथरकलिबि इरांग असिदा असबु थौदांग क्या लौदुना अना लेंगदा मतिंग पांगलिबा मिसा अमाबु आकी अखंग नंगलिबा असिगी महुता फामिनदुना वरि सानाबियो अदुबु वरि सानाबगी महुता कियन खंगंदुना युमगी थोंगालदा बॉम थमजिनबासी अकन ममोंग यानिंगदे मतुंगदा असिगुम थबा असि तौबिगनो हाने सुफोंदोखि वकत मिफम अदुदा वरि सानरगा असुंबा पोबिरौ लाइकाय मियामदा अकी अखंग पिबिगनो युमलक्ता बॉम थमलंबा यानिंगदे हाइबा प्लेकार्ड सिंग पाइदुना यानिंगदा पोतखि अतोपा पावमना आयन की वांगवदा मियोय क्याना जेसीबी सिजनदुना अहिंग नुंगथिल खंगदना लेबा कोले मणिपुर की तुआन मफम क्यादा लेबा सिंग कयादगी आयन की वांगवदा मियोय क्याना जेसीबी सिजनदुना अहिंग नुंगथिल खंगदना लेबा कोले मरम अदुना असिगुम थवोंग असि मणिपुर लेंगा की मरी लेनबा फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की मैकेदगी मियेंग संगविदुना खुदकता थिंगबिनबा जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑन वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी की कन्वेनर रोमेश निंगथौजाना लेंगाक्ता अपील तौरक्ली मागना हाय मनाक नकपद लैरिबा लैकाय मियाम अमदि क्लब सिंगनसु अरानबा थवोंग असि सथरकपा हेक थेंगनबगा मणिपुर लेंगा की मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगदा पाव पिबियो मदुनतन नियम की वांगबदा लैबा खोथोक्तुना अमदि उपल वपल क्या यंथलकपा तारबदि अयिंग असागी खल असुकी मति कायरक्तुना हॉटस्पॉट अमा ओइरकपा याबगी अकीबदु लैरगनायखि अमरमदा जॉइंट कोऑर्डिनेट कमिटी ऑन वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी मयंग इम्फाल पुलिस अमदि मयंग इम्फाल बिट ऑफिस का खुसमनदुना ngasi बेंगुल खुलाकपा लैकाय अमदि उसिवा बेंगुल की तुआन मफमदा पार्कसना ड्राइव सथबदा लमलक की उसेक फानबगी दमक मियोय कयाना थकलंबा लांग क्या फगत पांगख्रे अदुगा मियोय सिंग अदुरि नानथोक्तुना सेनख्रे हादि हिरामसिगी मतंगदा रोमेश ना हाय हौजिक निंगथमथा ओइरकपना मरम ओइरगा मलेमगी लेबक कयादगी लमलकी उसेक क्या मणिपुर पाइरक्तुना सक्ताबा मतमनि हाइरिबा मतम सिदा उसेक सिंग असि निंगथिन ngakpi senbibi thabak sathagadabane adobo ngasigi on atainabada miyoy kyana lang thaktuna made ear gun singba sejanaduna usek hatpigi thabak sathare haibigi pau phangmadagi ngasigi drive isi sathabane maram aduna laikai club singamadi miyamna lamlaki usek sing asi ngak senbad asobu mating pangbiu loinana ngasi lang thaktuna lamlaki usek fana bo honaramliba miyoy sing fagana bigi thabak sathaganai अतोप पावमना इंडियन नेवी की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फालना मसागी टारगेट सबसाना मिसाइल काख्रे इंडियन नेवी की ख्वाइदी की अकोनबा इंडिजिनस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यार्ड लिसिंग तरागा निथु की सते के तरुकना अहान बोइना ब्राखोस मिसाइल समुद्रदगी टेस्ट फेयर तोख्रे इम्फाल हाइन्सु खंगनरिबा लेवासगी टेक्नोलॉजी खक्तन सेम साबा मिसाइल मखलसिंग असि समुद्रदगी संगेंग तौदुना कापखिबदा मसागी टारगेट सबसाना येबंगख्रे रेंज सांगदोगलबा ब्राकोस मिसाइल असि कमीशन तौद्रिङै मंगोइनना वारशिप अमदगी ngasi अहान बोइना टेस्ट फेयर तोखिबना हाइदि इम्फाल असि इंडियन नेवी की विशाखापट्टनमदा साबा स्टेलर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की अहुमसुबा जासामने इंडियन नेवी की वारशिप डिजाइन ब्यूरोना WDB ना डिजाइन तौबा मसुम ख्वाइदगी एडवांस ओइरबा टेक्नोलॉजी क्या सिजनदुना साबा वारशिप असि मलेमगी ख्वाइदगी एडवांस ओइरबा क्या गी मनुंग अमा ओइरिबनि हाइरिबा वारशिप असि मुंबई की मजागॉन बिल्डर्स लिमिटेड ना साबने हाइदि वारशिप असि की ममिंग इम्फाल हाइना थोंदुना रिकॉग्निशन पीरिबा हौखिबा अनिसुबु वर्ल्ड वारदा इम्फाल सोकनखिबा लानफम इंडिया की लानमी सिंह थौना फन थेंगनखिबा अदु सकंग बोइना पिबनि वारशिप असिद मारू ओइबा अमदि मरांग कायरबा प्लेटफॉर्म हापलि मतमगा सनरबा खुसु खुलाय अमदि सेंसर कया मरु मसिदि यावरि डिस्ट्रॉयर असिगी अपुनबा असांगबना मीटर सामगा हुंफुगा मरी ने दुगा टोन लिसिंग तरेका समरी लोमे हारि
पुनः येंगबद जहाज असिगी अपुनबा मसागी चादा हुमद्रागा मंगादी लेबा असिदा पुथोकजबा पोलामसिंग सारी हाइरिबसिंग असिगी मनुंगदा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल BEL बेंगलोर ब्रखोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिंह ब्रखोस एरोस्पेस न्यू दिल्ली इंडिजिनस टॉर्पेडो ट्यूब लॉन्चर लार्सन एंड टूब्रो मुंबई एंटी सबमरीन इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर लार्सन एंड टूब्रो मुंबई MM-76 की सुपर रैपिड गन माउंट BHEL हरिद्वार सिंह इंडिजिनस प्रोडक्ट्स यावरी हाइरिनसु पाउस मखातानस फोंदोरक्ली